are scenes that I cannot see. Thank you. Ako nga natawhan. Awal ako kadang klaro. Ito bang karaan sa grade 1 daw? Oo, sa ako nga natawhan ka to. Kaya limbot na to ato. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to